Buenas tardes a Erwet animaiton lanan egilon un recoviti chiwa kawilek ul emasani mawahtaho hanta final yamta uninach icham animach ma hach mawahtaho set hanta final falta ayun set tol chiwa kinikul ainti tol nehon tol anima komasani asanshi choch setal to hinko inal hunon choch setal to hinko inal hunon setal elam no hunti tol choch ko situación hunon abi ay makchel kami hiban ay makchel huno accidente hiban ay makchel huno ilia hiban. Entonces ahun hunsan setal hiban tu ahun santo intsunanil chiyakan hun colección abi chiyakan huno colección. Entonces yuhtushin ayin hunko inalti hunon chohkal setiet chi kuya el hu yah panchon chibaho yah panchon ok achihal opohal ma chonok icham animail. Entonces atzetal yohta hun icham winak seguramente hun ache hun opoh manto yohta ho itzatal yohta hun unin hun opoh hun ache manto yohta hun unin. Entonces setietal chuoche tol chihilin hunti que setal chikokuy hunon abi. Entonces chalelap nokshin ay pashpay tol ay hunsan kuyuhti mahunsan ohtak ne ilalti ay baytul kamche to hipan falta yin huno forma il chihihun ohtak ne ilalti. Entonces atzetital woche chihiliet hun yaikan kualilti es de que la ayinko inal ay setietal chi hayi yechon iskuyu falta ayun yiban inal paiko lugar paiko konop paiko nación ay capacetal yekto ay animati ay hunsanok res experiencia hunsanok res situación hunsanok res setietal yekto yipan achi hechi yakan kokuyu achi hechi choshkan ayon yuhtushin chiyakan mas konabal ay hun abishok wal ashkatila ay hunel ay hun chamwinak ay hun chamulla wom abi mawokta hokta tol ay tokan te montaña ay ayachek tunani mawokta hok falta hun abishtich yal de hibanto hun nakwinak tol masyaw nakinkul mas akay na hun mimek montaña masyaw na hun yinis nabal tol ok akay na 30 te hun hunku asha shiuna hok babel kual riter na yeche kash eljich mullah spet aite 30 tu yukna aito ora mas acha aite 30 tu yukna abi asha yin kap kual se shuta bana mahsha apno nak ahon aite 30 tu shlah walok nak ashka wal tioche ashka baj apni yip palta mahsha acha aite 30 tu yukna in yosh kual
Akalak al rey to libana. Shlahwaloknach, machal, ay bay mahsha ya toma, mahsha, yina es tiempo yechilowi, se dio porque yo chena, apni yinhun, setal ukte bil yutu, tol ay 30 tu yuna, mahsha ya tomarna tiempo yechilowi, tosha, chenjan es tiempo na yechilowi, kach el yichmula na ponesha se dio, porque atrasado na inismulahil. Shlahwaloknach, aisha ku yinna, spet okna, yinis mulnahin, faltamos kata ay de 30 tiuna. Yin yosh kual, akalak reit iman. Mah kalta apnok na yinhun is meta tu. Mah kalta apnok na yinhun is meta tu. Ah, entonces mas takah kulnak, mas kusah kulnak, mas naon nak ashkat yinis nabal, seta yushi. Lanan wal naon nak ashkatu, kash mas apni huncham icham buena. Asha mas yalon, mas kanlen cham ay nakset yaoni, set beya mulnahil, tosham chaite, tosham chay humulnahil ti, asha yalon na. Babelal shin kahaite 30 tu, yin babel kual, yin yo kap kual, mah aite bu, yin yes kual, yel kulal kal. Kam chin apni ay ukte bilbu, asha yalon cham, icham buena ti, mas kanlen cham ay nak. Chach ay chota na ni kon ye tu. Siut lain hantak tiempo cha ocupar yulku ye chanika te ye tu siut lain asha sta wina kam hone lo chinika te ye chen ti shina ashkati asha champaina kama ye el yicha mulna hiet ini chanika te ye che ashkatu pet apno aital choche o ay 30 tu hunel sha Rio na un consejo ti mas ini bakun kual pet ok na yin pero yet am to ok na yin tu si kan ahtek na ye che Slahu yun ahtek na wal na ye che tu kas el yich na mul na bian te shuta pa hun ora ma hun kap ora si ni kon ahtek na ye che hunesha asha shuta pa mas pet ay te 30 te na tu hunesha se tietal se aital chon yik ba ta hun na balesti aital chon yik ba ta hun na balesti yuhtol tatol ayon ti chico perco kuyui yin yip anko situación chico perco kuyui yip anto situación junko vecino tu junko familiar tu jun anima tol hochtak tol to hochsetietal yipan abi machko perco kuyui yip anto vida anima isqinal anima chal elam nokshin tol atu chonkan baitu abi yet hun cholani yet haloni amshat wache chinkuywi amshat wache chinkuy hunok ratset yetal atu baitu chonkani abi atu baitu chonkani paltata ayonti chi hao kinko pishan chi hao kinko nabal tol chonkuywi hun kalku ay hunok setietal chinachakan el hunok kalku ay hunok wach nabale chi haikan baiko nabal kashmantok alok haikan baiko nabal sino que tol chi ha practicar chi hune ni chico wach ni y ashkatu ok hilon ok set wach ilalo ya ayon kashok hilon ok shin tita tol wach yet ay hunok setal chon
ko kuy hujunku. Abi. Yechiwalon tolchon kuywi. Ay anima chaloni. Lana niña chejon dokpa escuela hunet rashi. Abi. Lana niña chejon dokpa escuela hunet ra. Kama. Kuyo chial elap no tol. Yam tak bil kal hunok libro. Hunok chan wat chiha leer. Chihaute achan. Mawal ayach uninashti tol chishaheo unani. Chishaheauten hunok setal chech bane. Yechach ay chotanok. Ambal ne hunok cholanila a tiempo tu. Yechach ay chotanok leer hunok Hunok libro, hunok setal tzip yahikan anima. Hunok is vida anima. Bash tzibeh kan ayul hunok Kash ayechi hauten tu. Mi man setital chia kan bay konabal. Mi man setital ki kan hay bay pishan. Especialmente juntan libros tol manrawat ilo setal ayayul. Ta ahun santo chiha leer hujunku. Lanan huten ashkaton na winak mas yiahtech nak yecheh tihunku. Setial elap nog shiun ahtech nak yecheh ti. Lanan ya preparar banak lanan lahon oknak. Yetwach ayetok el gichmul na naktu. Supoh yon yun bajo mul na hiltu. Setial elap nog junti yechiwalon kuywohonek. Setial elap nog junti. Yechon ay chota nok chaon leer hunok chan untol tzipil kan hunok cham. Chekel makchel. Abi. Man wota hok tzitili hunok a necesidad nani. Yamta haya problemas yetoket Saik hunok libros chichoshon ayach y anto. Se chiota a mejorar a matrimonio. Yamta haya problemas yetoka familia. Pite ayach kan kikehe ayach man wota hok. Saik hunok libros chichoshon ayach se chota a mejorar hun familia tu. Mahun sanok sha problemas yuhtol shiwil setal jeito hipan. Yulipan penalti. Entonces, aton yuhtu shinchachwa invitar yechach kuywi hunku. Abi, yechik anon kuywi hunku. Tiston chun hay más con abatu. Abi, yechon ay chotan hiun hauten hunok untu. Lanan hiun ater ye ko echeh tu. Set yuh. Porque hay un montaña, hay cosata y cometa. Tolko hay un montaña tu masadil. Aton yuh tu shinchachwa invitar. Ach uninto lanan kineloni. Ach icham anima. Ach mamintol. Octoinab yeto un video ti. Ich bahea chikin tu shin. Ich bahea chikin tu. Ach icham wina kastol ayak ahol. Ich bah nakak ahol tu. Hach uninach ayach okin 5, 8, 10 años tinani. Mulahan. Kuba hunok atumin. Kashman hunok al libro. Ayan chota no a leer. Aute un libro shamantu. O jamantu. Kashokeloni. O ya masanapat. Yutushin. Se tietal woche chi hotak el yet controlan el ti. Ay. Es de que tatol cha seguir ko. Kuiwi. Miman baichon apne oko. Miman baichon apne oko. Yutushin. Chachua invitar. Chachua aute. Chiwa hun aute palti yet watch. Chana.
Zeta chutwa on resolver un problema. Yeto imam. Yeto in vecino. Sai unos libros chichoshon ayach. Se chota on resolver un problema tu. Ashka shwalma ay uno ka problema yina yina matrimonio yeto ketbi. Sai unos libros chichoshon ayach. Shiwil hunsan libros ti. Chi alon ayon. Shiwilep cham animatimash. Sibehkan is vida yul unos libros. Chonkanem cham problema. Talashintol lahanis problema jam to hibantu ashka problema pasto ayasti ayinti komasani falta tak amchko saiko ba subo koto haben zetal is consejo chial nako vecino tu chial hushtak tu chial hanap tu erkan ischa erkan nakcha ashkati wal subo hal yahol yulkoti faltaman hokta tatol akawal solution magamak. Ay anima juap yalon ainti. Behkan nak hantak ish hantak winak. Pero chachu waute. Yecha sai unos libros. Chichposhon ayach. Yam tashin. Ish tolchial anima tu ehkan ish. Alta istolet yaihi. Nak winak tolchial anima tu et anima el tu het anima el tu ayon tolkop erkanok yam tatol ahun animat hun ihun winak tu hun istu het kalta yai set yukshan och hike ay is consejo hunok makchel tol kam kapasta ay hunok base ay shiyah te hunok setal tial ayon yukshan tushin ay paskona balish ha pensar yech kona ni yelton tushin sai kimba sai kimba ay kalta hunok makchel mas to kun situación tiban sai ko ay hunok setal choice inat hay en español si ashkatila sueños chial el apno ayet yalishon yet uninon manwahta ko ayashti palta ayin yet uninin to ayin minokin hunok 8 hunok 10 años kashmash el yich watchen setlak yetal yinin qinal mas watchen ok hunok inna hunok in familia hunok no sé yamita hunok in mejor vida chial el apno hunok sha forma il sechut hiom beiko bayuliban qinal ay baytol ahun san setal nabal anima baychon chibaho ay hun san setal ok bilgal chal hinko nabal chilon ok kashkal uninon chaloni ahun tiyo kashkal icham winak masanil icham winak chaloni kamak eski kaigal ashun kotita kamak ay pashun ko nabal chaloni huntiyo hunti mang inalehok ashkati ta ay hunok setital yina nabal tutol tol yo hun setal chuan he icham winak tichela seguramente ayashti ayachok ingelal pero uninach kamtosh nacha elok setta chot oktak nen elok tatolta yo maman yo entonces ashayet chon ok mime qal hasta yinin caso ainti shiwil hun san setal ti shwiltek ay hun san setal ti chuan ichan winak yuhtol stit yin yichmam yuhtol stit yinis mam
yuhtol chike paisas pizco ajun sanap alehti kas chiyion yipshol anima kas achi yakan ekte ayon pero hay jun sitietal tu yinko pishan yinko nap al shi kama junti ichpane junti manjelo junti kamuachil entonces kokuyun par el het hasta después chilo loko impa belal tita tolman mawacho tita tolman hielo se dio porque mismo caljonco vida ti junco inalti achon iqpanto hohtak ne el hun sansha anima hohtak ne el hun sansha anima mas yulib ang inalti kachi hilon oko chi yaon apoyare konabal kashilon oko tita tol ayon okin yela le paisa asan shin como uninon anual yip inko pisan aton yuhtu shin chachwa invitar yet mantok alok chaskan yetok huwach na pale tu paitu saik huno ayuda saik huno libro ashkach walti mas saik huno chap ichan winak tol chelo ko woche chin elok ashkacham tula walyay lean is familia cham saik ayan chotan katan cham ang consejo bay cham ay hunok tetital yohtak cham tol ayastima noktako tol ayintiman woktako tol ayon timan woktako asik atan histo kabak atan kas ashka tu kohtak elok setal secreto setietal ya practicar hujun kuyamta hujun ini palil yamta hujun yaiku set anhabi abi ta ayasti choche ay kual chawan huno kana wa ili na cham vecino tu chela ay un setal chual ayasti ki hekasho ayasto lanan kinelon yet un cholan inti chiwal ayachi hekasho man asa noch chama vecino tu watch elon no unox nacha ayasti hekasho falta choche chela se shucham ayan chotan katan cham asik katan cham anle elok se shupacham seguro shmulla cham seguro yaishak okcham yulisna seguro tol ay mitzetal mahsha mancham yukuban stumin abi seguro ay mi mak ani mashkisto pak atancham mashyaloni awaltinani tok balokeo abi to shachet nela ba to shachama kama ba wal akhunna to mi meknate pero mal ayucham abi entonces kits to pak atancham shi abi kits to pak atancham kashya chamana ban kashopelon okok tichuan cham ashkatu kawanin kashe ashaqeloni yelkulal yahkaste ashahit lanan yahte etu lanan chalo hametas tu okelon okok chike masa asan haun kikoko yuhtushin yet hun yaikan kualelti bay hun lugar baya inekti ay hun parque baya ineko chingkahatok aya chingkahatok baya napal chingkahatok baya pishan chachwauteni chewalon ayach tatol chegina napal kaitila hun setal watch egina napal tu ay hun setal chwalayach chihe kasyok yulak ap takam chegina napal kaiti manage manitol ko yulak ap ta chegina napal kaiti okan mich anjin hun setal choche tu kassaiko kam setal pai kai besat kan tik ama kam setal tol to pai kai puk na ho okastok yinta falta más to supo tatolay hunok anima ashkachualti chasaiko kasha anon esconse
hay unos libros chinchajo que chacha ayudar wa este tal chel un libro tu caso peloni o control la se tal y así askatichun in kan vaya pishan ay ko pishan ko masani chechpan ulton ayo uno se tal check antoyin para pishan yurtol importante kapar ayin tolchin pohil kunsan anesti yetwach ko masanil chije chichalo uno se dieta chihao kinko nabal yeshin pues amset al más chihuala pues chetainik aleba y oxahil ko payin unoxa ko video que unoxa ko youtube pues chetainik aleba y okra ko mam de seyeto shahil ko pa